bathukhumala umntungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi ngesizulu. Kulokuthi ukhalatha sengikhona sengiphakathi kuyona channel yakhe hamba phambili kezo mina ngimfeza untuthu ngakhumalo bathi ilasbona amagumede mhlabe emangabe usemusha like hanzo phinde ngicela ngisho ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu emangabe sibheka lapha indaba ezihamba phambili ngifuna sibuyele edabeni esike sakhuluma ngalo udaba oluthinta lapha amawele akakaze lapha amaQwabe twins ake bonakala lapha emkhosini umhlango kade ungayo lapha impela sonto ke lapha siyazi ekhona insizwa lapha uSmomoza ku Facebook lensizwa endlela yenza ngayo impela ngiyabona ukuthi engathi ifuna ukuvala lapha isikhala sikamfoka amacingwane lapha umfoka mchunu ungizwe mchunu ngendlela nje engasibekile ngayo phansi ekuphawuleni lapha indaba ezithinta lapha abantu abadumile insizwa isike phawula engalolu daba oluthinta lapha amawele akakaze lapha ngale ukuthi mhlambe engilokhu ngileva kakhulu ake ngidedelele iclip uzwele uzuziswele ya bafethu lona daba elanamhlanje lingakhohlwa ukusubscribe kanjalo futhi nokulike nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke niziphathe kahle nibe nosuku lomnandi ngithanda khona. Ayiwo uSmomoza lo maQwabe sash bomntasash mina ngitshela ukuthi niyoperform emhlangeni lashonila na-performance hawo cela ne-proof kodwa shunje na uTira nje ayazi anikope nje unikopa uTira ngikhuluma ngoTira mina Tira